makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cya Zambia iratangaza ko imigenderanire hagati y'icyo gihugu n'u Rwanda itahungabanijwe n'ibirego bivuga ko Perezida Edgar Lungu yateye inkunga imitwe irwanya leta y'u Rwanda mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Amakuru aboneka mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter aremeza ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Zambia Bwana Joseph Malanji avuga ko imibano y'igihugu cye n'u Rwanda itahungabanijwe n'ibirego ko Perezida wa Zambia Bwana Edgar Lungu yateye inkunga abashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bwana Malanji wagiriye uruzinduko rwihutirwa i Kigali kuri uyu wa kane nk'intumwa yihariye ya Perezida Lungu yavuze ko ibihugu byombi bikomeje kwishimira imibanire myiza. Yavuze kandi ko abaperezida bombi Edgar Lungu na Perezida Paul Kagame bishimira ubucuti bafitanye. Avugana n'itangazamakuru Lusaka mu murwa mukuru wa Zambia, Bwana Malanji yavuze ko uruzinduko rwe rwari rugamije kumva ibirego byibasiye Zambia n'amakuru yavugiwe mu rukiko rukuru mu Rwanda n'uwahoze ari umuyobozi w'inyeshyamba. Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru lusakatimes.com cyandikirwa kuri murandasi muri Lusaka kiributsa ko kuwa mbere tariki ya 13 z'uku kwezi kwa karindwi ubwo Major Callixte Nsabimana bakunze kwita Sankara yiregura mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, yemeye ibyaha byose. Ariko avuga ko yayobejwe n'abantu ku giti cyabo, avuga ko yaterwaga inkunga na Perezida Edgar Lungu wa Zambia. Bwana Malanji mu biganiro bagiranye avuga ko yabwiwe na Perezida Kagame ko ibyo birego nta shingiro bifite hashingiwe ku ifatwa ry'ubivuga Nsabimana, ngo mu bihugu bitanu yabayemo Zambia ntirimo. Yavuze ko leta ya Zambia izakomeza guperereza ku mpamvu zateye Nsabimana kubeshyira Perezida Edgar Lungu mu buhamya bwe. Bwana Malanji akabwira itangazamakuru ko imibano myiza hagati y'ibihugu bya Zambia n'u Rwanda itahungabanijwe n'ibyo yise ibinyoma byavugiwe mu rukiko na Major Sankara. The allegations, of course, which have been made to the President of the Republic of Zambia are not coming from the government of the Republic of Rwanda. Ibirego byibasiye Perezida wa Repubulika ya Zambia n'ibyazamuwe na leta y'u Rwanda. Biriya birego n'iby'uregwa. Nagiranye inama ndende na Perezida Kagame nk'intumwa idasanzwe ya Repubulika ya Zambia, kandi leta y'u Rwanda na Perezida Kagame ntaca ku ruhande kuregwa yabaye mu bihugu bitanu ushingiye kwitabwa muri yombi rye. Zambia si kimwe muri ibyo. Ntibaca ku ruhande kuri ibi, na Perezida Kagame yambwiye ko adashaka guha agaciro biriya birego byavuzwe n'uregwa. Yongeyeho ko Perezida Kagame yamubwiye ko afitanye ubucuti bwiza na Perezida Lungu hagati yabo, kandi ngo ntiyumva uburyo Perezida Lungu yatangira gufasha inyeshyamba mu gihe n'ubusanzwe Zambia nta mupaka isangiye n'u Rwanda ku buryo yaba intandaro y'inzangano zarakaza umuntu agatangira gufasha inyeshyamba. So you can look at it, you can give. Rero mushobora kureba ibyo birego byibasira Perezida Lungu mukabyima agaciro, nicyo bikwiye. Ntaho bihuriye na Perezida Lungu, kandi tugiye gutangira gucukumbura mu rwego rwa diplomasi. Dusaba u Rwanda kudufasha tumenye niba twamenye impamvu n'uwaba yarateye uregwa kuzanamo izina rya Perezida wa Zambia no kwanduza isura y'igihugu. Turi kubikurikirana mu bihe bya vuba, n'inzego zacu zizajya mu Rwanda zizere ko ducukumbura tukamenya impamvu yagombye kuzana izina rya Zambia n'izina rya Perezida Lungu. Kuwa mbere w'iki cyumweru tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi, imbere y'uko yiregura Major Callixte Nsabimana bakunze kwita Sankara, yashatse kugira ubwira amakuru yahaga urukiko ku gihugu cya Zambia ndetse na Perezida wacyo Edgar Lungu. Kuri iyi ngingo ariko umucamanza yamwibukije ko ibikorerwa mu rukiko nta bwiru. Niko gutobora avuga ko mu 2017 Perezida Lungu yateye inkunga ingana n'amadolari 150 ayaha impuzamashyaka MRCD ya Paul Rusesabagina ifite umutwe w'ingabo wa FLN. Sankara akavuga ko Perezida Lungu yari yaremereye Rusesabagina kuzamuha miliyoni 1 y'amadolari, ariko akaza gukomwa mu nkokora no kuba mu 2018 Perezida Paul Kagame yaratorewe kuyobora umuryango wa Afurika yiyunze, agasaba Rusesabagina ko yategereza manda ya Kagame ikarangira. Mu
magambo ya Sankara, Rusesabagina yafataga Perezida Lungu nka se wo muri batisimu, avuga ko n'ibitero byose umutwe wa FRN yavugiraga wagabye ku Rwanda bari bizeye inkunga ya Perezida Lungu. Mbere y'uko umukuru wa Zambia yoherereza Perezida Kagame intumwa idasanzwe ngo baganire ku byavuzwe na Majoro Sankara, ibiro by'umukuru w'igihugu muri Zambia byari byasohoye itangazo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa karindwi byise ryihutirwa, bivuga ko ibyavugiwe mu rukiko ari ibinyoma. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Mu Burundi amategeko agenga urwego rw'ubucamanza agiye guhindurwa. Ibyo byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kubonana n'abagize urwo rwego. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wiri Kaneza. Inama ya mbere y'urwego rukuru rw'ubucamanza mu Burundi yagirishijwe n'umucamanza mukuru w'igihugu ari we Perezida yabaye mu musomeranyo. Perezida Evariste Ndayishimiye asigura impamvu zabitumye. Imvo nyamukuru nuko murazi yuko uburongozi bushasha bw'ubu twaravuze yuko tugiye kwitwararika bimwe bikomeye ikibazo cy'ubutungane, kubera bene gihugu benshi baguma bariko baridoga, hamwe bakidoga yuko hoba hacibwa imanza za ngondagonde, ahandi bakidoga ko hashobora kuba harimwo ibiturire, ahandi ndetse bakadindiza imanza. Rero urwo rwego rwarakoranye kugira ngo turabe neza ico rujejwe, hanyuma ruje ku kivi kugira ngo ubutungane bumere neza mu gihugu. Twabanza rero kuraba ico urwo rwego rukuru rw'ubutungane rujejwe, turabiye ku ibwirizwa shingiro n'ingene twoca dushira mu ngiro. Hanyuma rero nk'uko mubizi, ibwirizwa shingiro rishasha ryategekanije amategeko meza atunganiriza bene gihugu, ku buryo bw'uko rero ubu atawushobora kwigira akagarama ruganda mu gihugu, uwo ari we wese ubutungane burashobora kumukurikirana. Ubwo rwego rukuru rero rurajejwe mbere no gucira urubanza umucamanza yaciye urubanza nabi canke yari igiturire canke yase guca urubanza. Hanyuma rero umwenegihugu wese ararekuriwe ko ashobora kwitwarira abacamanza bacira urubanza nabi bakamurenganya, nk'uko n'umuhuza w'abarundi nawe ashobora kwitwarira abacamanza baciye imanza nabi. Nabo bacamanza nabo nyene hagize ababatwara nabo babarenganya, nabo barafise uburenganzira kwitwara muri urwo rwego. Urwego rw'ikirenga rw'ubucamanza rugiye kugengwa n'amategeko mashasha. Umukuru w'igihugu yemeza ko bizotuma n'abantu cane cane abategetsi bahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko bahanwa mu gihe hari ivyaha bibagiriye vy'ukuri. Ico twaciye dufata nuko twaciye tubona ko vyihuta ko duhinyanyura amategeko arugenga kugira ngo dushobore gukora ico gikorwa. Igikomeye twaciye tubona nuko kuva ubu twabonye yuko abenegihugu bose barafise uburenganzira bwo kwitwara kare, kuko murazi yuko umucamanza kizigenza wamenga agarukira mu gutanga ikigongwe gusa. Mugabo ubu umucamanza kizigenza no kuvuga umukuru w'igihugu arongoye urwo rwego, ni kuvuga urwo rwego rurashobora kuraba n'imanza rero zaciwe nabi bagatunganiriza umwenegihugu. Hanyuma rero ico no camenyesha abantu igifa cyaburiwe no ko ari impongo, ngira ngo bacabibona yuko hageze ko uba bacamanza bose bisubirako, kuko urumva yuko atawigira hagarama ruganda. Hanyuma hariho abahora bavuga ngo ntibaca imanza neza ngo kubera ngo ziba ziraba ngo abantu b'abategetsi ngo abantu b'ibihanganye. Navyo nyene murumva yuko umucamanza azoca impande akanga guca urubanza neza, urwo rwego rero nagwo ruzotinya nde? Ko ari rwo rukuru nyene rw'igihugu, ntawe ruzotinya ari kuva umucamanza atinya guca urubanza ngo nuko yabonye ko nakakomeye canke hadakomeye canke akagira igiturire, murumva yuko nawe azoca akurikiranwa. Nkaba nizeye yuko rero kubera ivyo abenegihugu bagiye kurema, kuko n'abacamanza bagiye kubatunganiriza nk'uko bikwiye. Rero twaranezerewe no kubona twese twabonye kumwe ingingo zishobora gufasha abenegihugu kugira ngo bakore batunganiwe, kuko nta ntwaro ibereye ibaho mu gihe ubutungane butariko burakora, ndetse igihe bukora murazi yuko na bimwe vy'ibiturire turiko turagwanya gusesagura itunga ry'igihugu, ni uvuga ntawe uzobica impande kuko nta n'umwe azoba ari hejuru y'amategeko. Aje mu mabanga y'umukuru w'igihugu ku wa 18 ukwezi kwa gatandatu guheze, Perezida Ndayishimiye yavuze kumwe mu migambi ikomeye leta yiwe izohagararako ari ugukomeza ubutungane yahereye ku ntahe yo kumugina. Kuwa 30 uko kwezi nyene yakira indahiro y'abashikiranganje bashasha kizigenza w'abarundi yabishimangiye. Uwo musi yagiriye kasigura icyatumye afuta ubushikiranganje bw'intwari bereye, amenyesha ko ari igikorwa ciwe bwite ukugwanya igiturire hamwe no gutsimbataza intwari bereye. Yaciye atangaza ko mu makomine yose hazoshirwaho agasandugu abanyagihugu bazoshiramwo ivyifuzo n'ibirego mw'ibanga. Ako gasandugu kazugururwa n'intumwa ya perezida ubwiwe. Amashirahamwe atari make yaramaze kwandikira umukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi amukeza ku mvugo no gushaka amaze kwerekana mu bijanye no kunagura igisata c'ubutungane n'agateka kazina muntu.
amusaba gushira mu ngiro ivyo yashikirije mbere na bamwe bari muri leta bikekwa ko ivyaha muri kahise akareka bahagezwa imbere y'ubutungane bakumvirizwa maze abafungiwe ivyumviro vyabo harimwo abanyepolitike abaranira hagati y'akazi na muntu n'abamenyesha makuru bakarekurwa. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Urubyiruko rw'abakorerabushake bari mu bikorwa byo gukumira ikwirakwira rya virusi ya korona mu karere ka Rusizi rurasaba agahimbazamusyi ko kurufasha kubona iby'ibanze nkenerwa mu gihe ruri muri ibyo bikorwa. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistokle Mutijima. Kuva ku masangano y'imihanda mu bice bituwe n'ahandi mu mujyi wa Kamembe kugera hirya mu mirenge yitaruye umujyi cyane cyane mu masantere y'ubucuruzi n'ahandi hashobora guhurira abantu benshi, hose uhasanga uru rubyiruko rurangwa n'amajire y'icyatsi cyerurutse. Abo barafatikanya n'inzego zishinzwe umutekano cyo kimwe n'iz'ubuyobozi bwite bwa leta mu kugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza ajyanye no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Itandukaniro riri hagati yabo n'izindi nzego bakorana nuko abo muri izo nzego zindi ibyo babikora nk'akazi bahemberwa buri kwezi, mu gihe urwo rubyiruko rwo ari abakorerabushake badateze ikindi gihembo. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika byabaye ngombwa ko duhindurira amajwi, bamaze amezi 4 muri ibyo bikorwa, nta kindi kintu bagenerwa nk'agashimwe uretse udupfukamunwa gusa. Dukora umunsi wose ariko tuba dufite abantu bakora mu gitondo ndetse abo bakoze mu gitondo bagasimburwa saa sita bakajya mu ngo zabo bakajya kurya. Ugendeye ku izina ryacu twebwe turakora tukitanga, ariko agashimwe icyo tumaze kubona muri amezi tumaze dukora batugeneye buri wese buri muri frontiers wese hano mu karere ka Rusizi yagenewe akantu k'agapfukamunwa ko kudufasha, kuko n'ubundi nubwo twaje buri wese yarafite agapfukamunwa kiwe kamwe, ariko twagenewe utundi dupfukamunwa two kwifashisha. Gusa nk'urubyiruko hari iby'ibanze nkenerwa bibagoye gukemura, mu gihe umwanya wabo hafi ya wose bawuhariye ibi bikorwa, bakifuza ko ubutegetsi bwabunganira. Twadukira nko kubona iyo sabune, amavuta yo kwisiga ndetse n'amazi yo kunywa mu gihe turi hano mu muhanda turi gukumira urujya n'uruza rw'abantu, cyangwa se mu gihe turimo turashishikariza abantu kwambara udupfukamunwa neza. Mu yindi mirage imwe n'imwe babahereje nk'ayo kwifashisha bagura agapfukamunwa cyangwa se nk'ayo kugura nk'agasabune bafurisha bari mu kugenda muri ibi ngibi, ariko twebwe ibyo ngibyo muri Kamembe ntabwo biradushyikaho, twagira ngo mudukorere ubuvugizi natwe bibashe kudushyikaho. Imbogamizi mbega duhura nayo ni uko twumva badushakira nk'ikarita twajya duhamagaza ubuyobozi mu gihe duhuye n'imbogamizi nk'iyo. Uretse n'ibyo kandi kuri bamwe ababyeyi batangiye kubinuba. Twumva batwunganira kuko n'ababyeyi ubwabo baratwinuba, iyo umubyeyi abona ugenda buri munsi nta kintu winjiza, umubyeyi nawe agira ikibazo ugasanga ari kubaza ati muri gukora ntabwo bazagira icyo babahemba, ati se isabune mukoresha ntabwo muba mubona ko muba muri gukonsoma mu rugo nta kintu mwinjiza. Hari igihe utaho ukagera mu rugo umubyeyi akakubaza se biriya bintu byo mu muhanda nimurahembwa, tugasobanura tuvuga ko turabakorerabushake agashimwe tutarakabona. Aba bakorerabushake si umwihariko w'akarere ka Rusizi, kuko kuva ubwandu bwa COVID-19 bwagera mu gihugu abarenga 480 biganjemo urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye na za kaminuza batangiye kwifashishwa ngo bunganire izindi nzego mu bikorwa byo gukumira ikwirakwira ry'icyo cyorezo hirya no hino mu gihugu. Nyamara abo muri Rusizi bakavuga ko nubwo baje muri aka kazi babizi ko bakorera ubushake, hari icyo bagenzi babo cyane cyane abo mu mujyi wa Kigali bagenerwa nabo bakabaye bahabwa. Amakuru twamenye nko muri Kigali niho iki cyorezo cyahereye, buri byumweru 2 babandikira 45. Twe tukibaza se bagendera kuki babaheze amafaranga, babona ari bakora imirimo myinshi kuturusha, wenda bafite umujyi munini kuturenza, ariko ntitwibaza icyo bagendera kugira ngo bagendera mu cyumweru babandikire, twebwe tukaba tumazemo igihe kingana gutya n'abayobozi bakibona nta kintu baratugenera. Icyakora Bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi akavuga ko agashimwe bagombaga guhura urubyiruko katanzwe nta kindi giteganijwe. Nk'uko izina ribivuga ni urubyiruko rw'abakorerabushake dukorana, tunashimira ubwitange bagaragaje muri ibi minsi kandi bakinagaragaza. Ntabwo bakorera umushahara, nta nubwo wenda batangira akazi habayeho kuvuga ngo muze tuzabaha iki, haje nyine nk'uko bivuga ko abakorerabushake, ngira ngo kuva twatangiye tugeze rimwe kubagenera agasabune nk'uko babivugaga, ariko ntabwo ari ukuvuga ko ari umushahara cyangwa se yego kigenwa byanze bikunze nyuma y'igihe runaka. Ako gashimwe nako nk'uko bamwe muri uru rubyiruko babibwiye Ijwi rya Amerika, ni amafaranga 10,000 yatanzwe bamaze iminsi mike batangiye ibi bikorwa n'ayatarageze kuri bose.
Kugeza ubu mu karere ka Rusizi harabarurwa barenga 400 bakwiragiye mu mirenge 18 kagize, aho bafasha mu bukangurambaga ndetse no mu bikorwa byo kurwanya COVID-19. Abenshi muri abo ni abarangije amashuri badafite ahandi bakura ubushobozi, ari naho bahera basaba ubutegetsi kubaha agahimbazamusyi kabafasha kubona iby'ibanze mu gihe bari muri iyo mirimo badahemberwa. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abashakashatsi muri za kaminuza n'ibigo by'ubuzima bitandukanye hirya no hino ku isi bahagurukiye gushakisha urukingo rwa virusi ya korona mu gihe ubwandu bw'iyo virusi bukomeje kwiyongera. Muri Amerika haravugwa urukingo rwa mbere rwageragejwe rumaze icyizere. Ese kuva urwo rukingo rugeragezwa kugeza rwemejwe ko rwahabwa abantu cyangwa abarwayi binyura mu zihe nzira? Nabibajije muganga Sabin Nsanzimana uyobora ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Ni inzira ndende gukora urukingo rurwanya virusi cyangwa n'indi ndwara iyo ari yo yose kugira ngo ruzagere ku muntu, ruterwe abantu ndetse runacuruzwe, rushyirwe ku isoko, rugere ku bantu benshi, binyura mu nzira ndende. Navuga ko hari ibyiciro bigera kuri 6 binyuramo. Icyiciro cya mbere ni ugushakisha iyo virusi ubwayo, ni ugushakisha akaremangingo gakoze iyo ndwara cyangwa ubwo burwayi bugiye gukorerwa urukingo, kuko buriya kenshi inkingo zagenewe kubyutsa cyangwa gukangura ubudahangarwa umuntu aba asanzwe bw'umubiri, umuntu aba asanganywe. Akenshi inkingo ziba zigizwe n'igisa na bwa burwayi bari kukurinda. Akenshi niba ari virusi irafatwa igashyirwa mu buryo bw'ubuhanga, ntibe yagutera uburwayi, ariko igakorwamo urukingo. Ishobora gukorwamo urukingo itari nzima yose, ariko igaragara ku buryo nigera mu mubiri bayiguteye n'urukingo, uturemangingo dushinzwe kukurinda, abasirikare bashinzwe kuza kukurinda icyinjira mu mubiri cyose, bazabona ko hari ikidasanzwe cyinjiye kandi bakajya kukirwanya, bityo ugakora abo basirikare bagamije kuzarwanya igisa n'icyo baguteye. Iyo rero wahawe urwo rukingo nibwo umuntu ashobora kuvuga ngo yakoze abasirikare bamurinda. N'ibyo bigize urukingo. Iyo nzira rero itangizwa no kubanza gukora ako karemangingo k'ibanze kazakorwamo urukingo ubwako. Icyiciro cya kabiri akenshi ni ukugafata noneho kagakorerwa ibyo nakwita nko kugahinga, kugatunganya, kugira ngo muri laboratwari barebe niba nigahura ako karemangingo gahura n'ibisanzwe biturinda dufite mu mubiri Imana yaduhaye, nkunda kwita ngo ni abasirikare barinda umubiri wacu. Bizagira abasirikare bacu bazamenya ako gakoko kakozwe muri laboratwari kazava mu rukingo rwacu. Icyiciro cya gatatu, aho ibyo byose mvuga biba bitaragera ku muntu, biba bikiri gukorerwa muri za laboratwari, hanyuma bikazasuzumwa kuzagera icyiciro cy'uko bijya kugaragara mu byiciro nka 3, aho rubanza guhabwa abantu bake, gurupe nto cyane y'abantu munsi y'100, kureba niba abo bantu bashobora kugira ubudahangarwa kuri ako gakoko batewe mu rukingo. Bikazajya ku cyiciro cya kabiri, byongererwa umubare w'abantu, ariko hanasuzumwa no kureba niba kuba wabiguteye byonyine umubiri ukaba wakwirinda ntibihagije. Ese nta ngaruka bigusigira? Ese uzabiterwa igihe kingana iki? Ese nta mbogamizi zo kuzarubika mu buryo wava aho rwakorewe rukagera ku isi yose? Hanyuma rero icyiciro cya gatatu ari ugukwirakwira mu bantu bikagera kure, hasuzumwa n'izo ngaruka zose noneho ku byiciro bitandukanye. Nibwo hatangiye kuvuga ko habonetse umukandida w'urukingo. Umukandida w'urukingo bigaca rero mu zindi nzira zo kwemerwa, zo gutangira noneho gukorwamo inkingo nyakuri, niba hari agacupa gato bizashyirwamo, n'uburyo kazabikwa, ndetse n'igihe gashobora kumara kavuye aho gakorerwa kakaba kagera ku bantu. Iyo nzira rero yose murabyumva ko ari ndende. Navuga ko bidashobora gutwara munsi y'umwaka gukora urukingo. Rero nk'uko bivuze, hari inkingo nyinshi
ku isi ubu ziri gukorwa zigamije guhagarika iyi virusi. Izo nkingo ebyiri wakomojeho, rumwe ruri gukorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urundi rukorwa mu gihugu cy'Ubwongereza, zimaze gutera imbere kurusha izindi, uretse ko igihugu cy'Ubushinwa nabo bafite ingingo zitari nke, nakwita abakandida b'urukingo, igihugu cy'Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye by'Uburayi. Twizeye rero yuko mu mezi ari imbere, turateganya, hari abavuga amezi hagati ya 6 na 12, hazaba hari urukingo rushobora gufasha mu guhagarika ikwirakwira ry'iyi virusi, ari nayo navuga ari nacyo cyizere nyakuri gifatika cyo kuzayihagarika mu buryo bwa burundu. Kugira ngo urukingo ruboneke ni kimwe, kugira ngo rugere ku bantu benshi ni ikindi, cyane cyane ko ibyo bigo bikora izo nkingo usanga hanini ari ibigo by'abikorera ku giti cyabo, ndetse umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yahamagariye ibihugu bitandukanye birimo kugerageza izo ngingo ko ziramutse zibonetse zahabwa ibihugu byose ndetse ku buntu. Nk'u Rwanda muhagaze kuri icyo kibazo cyane cyane kijyanye no kugeza urukingo kuri bose? Nibyo, urukingo niyo ntambara yo muri iki cyorezo ikomeye kugira ngo ruboneke, ariko nanone abantu batangiye kwitegura ngo niruboneka ese ku isi yose izi miliyari zose tw'isi zizaba zirukeneye, ese aho ntiruzagera kuri bamwe abandi bigatinda. Ni naho rero ni nazo nshingano zacu kugira ngo dutangire kare, dufatanye n'ababifitemo uruhare bose, natwe tubigiremo uruhare hakiri kare. Nibyo umuryango w'abibumbye, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riragaragaza yuko hari ibihugu bisaga 150 byamaze gutanga cyangwa kugaragaza ubushake n'uruhare mu kugera kuri uru rukingo, haba kuba hari abari kurukora bafitemo uruhare, ariko n'abavuga bati natwe turi ku rutonde rw'abifuza kuzahita tubona urukingo. Natwe rero nk'igihugu cyacu ntabwo twatangwa muri iyi gahunda, haba mu kugira uruhare ngo urukingo ruboneke vuba, ariko nanone runabonetse tukaba twaba mu ba mbere barushyikiriza, barugeza mu baturage twirinda iki cyorezo. Dr. Nsanzimana, hari abakunzi b'Ijwi rya Amerika bagiye batwandikira ubwo twababwiraga ko tuza kugira ikiganiro ku rukingo rwa virusi ya korona. Hari uwibaza ngo kuki bihutira gukora urukingo aho kwihutira gushaka umuti w'iyo ndwara? Buriya kubona urukingo ni nabyo byiza cyane, kuko ushaka ko iyi ndwara idakomeza kugera ku bantu benshi. Umuti naho ni ngombwa, ariko umuti nyine uwuha umuntu urwaye. Iyi ndwara rero ntawe uzi abayirwaye wahaye umuti bo abakira baba bangana iki, cyane cyane ko iyo indwara yageze ku muntu w'umunyantege nke akenera ikirenze n'umuti umwe, kwica intege umubiri wose n'izindi ndwara umuntu yari afite, cyangwa se izindi ntege z'umubiri zitabashaga guhangana n'imiti. Buriya urukingo rero ubashije kurubona rukora kare, imiti yaza yunganira, kuko icyo isi ishaka uyu munsi ni uko coronavirus itaguma gusakara, gukwirakwira. Irakwira mu buryo bwihuse cyane kurusha izindi ndwara nyinshi twabonye, ari nayo giteye impungenge. Naho kuyivura akenshi n'ubundi buvura ibimenyetso, buvura ubundi burwayi bwaziyeho, niba ari ibihaha, niba ari urugingo runaka rwagize ikibazo rukavurwa. Rero nta muti uvura ingingo zose icyarimwe, icyiza ni uko warinda icyangiza izo ngingo kurwara. Hanyuma Dr. Nsanzimana, nanone abashakashatsi cyangwa se abahanga mu by'ubuvuzi, nawe wigeze kubikomozaho uvuga ko iyi ndwara yatunguranye kandi iracyagoranye, abantu baracyayiga, byaba ibimenyetso ku barwayi biba bitandukanye ku buryo butandukanye cyane. Mu gihe mukiga ubukana bw'indwara, ibimenyetso byayo, ese ntibyaba ari kare kuvuga ko n'urwo rukingo ruzagira icyo rugeraho mu gihe abantu batarasobanukirwa neza iyo ndwara? Hari byinshi tutaramenya kuri ubu burwayi, cyane cyane iyo yamaze kugera mu mubiri w'umuntu.
ariko gusobanukirwa by'iyi virusi ubwayo n'uburyo ihura n'uturemangingo tugize tukayinjiza ndetse ikaba yatwangiza mu mubiri w'umuntu, ibyo byo tubizi kuva ndetse na mbere, kuko iyi virusi ubwayo mu muryango wayo nka coronavirus zisanzwe ziriho ku isi ntabwo ari ubwa mbere. Icyari igishya ni ubu bwoko bwayo bwa covid, ubundi mu by'ukuri